Добар ден, почитувани представници на подмладоците на политичките партии, почитувани млади и сите оние кои се засегнати со младинските прашања. Добре дојдовте на петтата поред младинска дискусија под името Младински изборни муабети. Океј. Овие настани, серија на настани, се дел од еден проект кој го организира Националниот младински совет и го носи името Младите во фокусот на изборите 2016, кој има за цел, нели, секако да ги издвои механизмите и решенијата, мерките за млади кои политичките партии ги нудат во своите програми за следните избори. Океј. Овие активности се дел од еден поголем проект, како што кажав, кој започна со една анализа, која, ако не се ја земавте до сега, можете да ја најдете на оваа маса. Оваа анализа имаше за цел да ги истражи сите мерки, решенија, механизми кои програмите на политичките партии ги нудат, политичките партии ги нудат во своите програми за претходните избори, парламентарни избори кои се одржаа во 2014 година. Таа анализа беше направена врз основа на 11 индикатори од Европскиот младински форум за застапеноста на младите во младинските политики. Потоа нареден настан кој се одржа на 28 март во Скопје во хотел Арка, втор настан, поголема активност од овој проект беше потпишувањето на декларација од представници на подмладоци политички партии, 11 представници на подмладоците на политичките партии потпишаа таа декларација со која се залагаат да ги застапуваат и да ги представуваат младите во програмите на нивните политички партии. Иначе оваа активност е поддржана од Националниот демократски институт за меѓународни работи NDI со финансиска помош од НЕД, Националниот фонд за демократија. Денеска на оваа маса со мене чест да ми прават друштво и во овие предизборни муабети се Анита Поповска, представник на подмладокот на МОДОМ, Джевит Даути, представник на подмладокот на Демократската партија на албанците, Блери Мосмани, представник на подмладокот на Демократската унија за интеграција, Даријан Сотировски, представник на подмладокот на СДСМ и Мереме Исеини, представник на подмладокот на БЕСА. Накратко, она што е забележано во анализата и што беше и основа да се потегнат сите овие дискусии, тоа што младите во многу мал процент се застапени во програмите на политичките партии, се застапени површно и најчесто механизмите и решенијата кои се нудат во тие програми се однесуваат на спортот, на културата и ги нема конкретно покренато прашањата за оние суштински проблеми. Тоа е застапеноста на младите, вклучувањето на младите во процесите на младински политики и во процесите на донесување на одлуки, младинско учество, младинско информирање и така натаму и така натаму. Нема да должам многу. Тука сме пред се целта на овие муабети е да дадеме простор на подмладоците на политичките партии, да ги представат, односно претходно замислата беше нели да се представат програмите, односно механизмите за млади кои што се представени во програмите на политичките партии, меѓутоа со сегашната политичка ситуација и тоа што голем дел од партиите најавија дека ќе ги бойкотираат изборите и нема да настапат на изборите, оставивме простор представниците на подмладоците да изберат дали сакаат да дискутираат за мерките што се наведени во програмите или пак сакаат генерално да зборат што нивниот подмладок прави во насока на младински политики, младинско учество и така натаму. Не се договоривме по кој редослед ќе одиме, така да ќе оставам. Може да почнеме од тебе, Даријан? Нема проблем, да. Океј. Го повикувам представникот на подмладокот на Социјалдемократскиот сојуз. A ka nevoj të përkthehet në gjuhën shqipe këtu? Ka nevoj? A nuk dini më që nishtë? Okej, do përkthehet. Që prevdo? Ова нема да го преведуват. Qëllimi i këtij organizimi, domethënë, është që të analizon platformat e partive politike për ato se çfarë u ofrojnë të rive. Kjo është domethënë esenca, thelbi.
Ви благодарам, Борје. Благодарам на сите присутни, на организаторите што се погрижиле вака да е наполнат салата. Ретко е во овој град да се слушнат младите, уште поретко е да се наполни сала за младински изборни муабети, а можеби прв пат после долго време. Веројатно тоа говори колку младите се заинтересирани за иднината, за сегашноста, и тоа како за актуелните случувања и колку тие се значени за секој еден од нас. Денес имам помалку тешка улога, затоа што, како што пред малку кажавте, треба да зборувам за нашата изборна програма, нашите решенија, но ситуацијата е таква што само по себе се чувствувам како уметник кој треба да ви каже како една слика би ја насликал, а некој тамо лош човек му ја зел четката и бојата, и сега, знаете, помалку е неблагодарно да се говори, но накратко ќе се обидам да ви ги представам според мене клучните решенија од политичката програма, изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, односно оние решенија кои според мене ќе одбележат целата програма во делот на млади, после тоа ќе кажам збор два и за актуелните случувања, односно нашиот став и нашата визија за оваа држава. Само малку ова дел да го преведам. Do të prezantoj domethënë programin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për atë se çfarë u ofron të rive dhe shton se me vetë faktin se shumë rrallë organizohen kësi lloj ngjarjesh, eventesh për të rit, kjo dëshmon edhe për atë se sa të rit vet janë të interesuar në lidhje me aktivitetet dhe projekte që kanë të bëjnë me vetë të rit. Skrateno mnogo više. Dobro. Нашите решенија практично би ги поделиле во три групи. Првата е решенија кои би требало да се справат со младинската невработеност, имено се работи за сериозен проблем во нашата држава. 52% според официјалните информации на Државниот завод за статистика изнесува младинската невработеност во моментот во нашата држава. Две решенија би издвоил, со кои би сакал накратко да ве запознам. Едната е младинска гаранција. Веројатно голем дел од вас и слушнале за истото. Се работи за шанса да се даде можност на секој млад човек кој ќе го заврши своето образување да не биде изложен на пазарот на трудот и веднаш да го стекне својството на невработен, туку напротив, да остане во полна кондиција после своето образување. Имено да се даде шанса за работа, доколку е тоа во моментот можно, или за тренинг, за доусовршување, или да се работи на преквалификација и доквалификација на секој млад човек. Извинете. Pra flet për vizionin që ka partia e tij që ky e përfaqëson, domethënë në lidhje me punësimin e të rive dhe flet gjithashtu edhe për papunësinë e të rive, sidomos në këtë pjesë të Maqedonisë dhe për qëllimet dhe strategji që do të ndërmerren nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për atë se çfarë u ofron, çfarë perspektive punësimi u ofron të rive në këtë pjesë të Maqedonisë. Како проект Младинската гаранција веќе широко се имплементира во Европската Унија. Имено тоа и решението кај нас пресликано онака како што е организирано во Европската Унија. Се разбира приспособено на нашиот пазар на труд и на нашите околности во државата. Младинската гаранција, доколку ја илустрираме со еден пример, би била ваква: доколку еден млад човек заврши економски факултет, големи се шансите да не може да конкурира и да добие соодветно вработување и вработување на неодредено време, односно вистински да биде вработен. Младинската гаранција, овој млад човек, доколку е можно, затоа што имаме, знаете, и сами хиперпродукција на економисти во нашата држава, ќе го вклучи на пазарот на трудот индиректно преку сите фирми кои во моментот можат да го преквалификуваат и доквалификуваат, односно ќе му возможат тренинг на истиот тој млад човек, како истиот би се вклучил алтернативно на пазарот на трудот. Тоа би било доколку има пазарот потреба од економист кој е специализиран во областа на банкарството, на менеджментот, на дизајнот, во таа област да биде специализиран за да може да биде конкурентен на пазарот на труд. Pra thot se në rast se një i ri i diplomuar në fakultetin e ekonomisë, pavarësisht kualifikimit që mund ta ketë, që mund ta posedoj, megjithë këtë ai përsëri do të hasë në pengesa dhe në vështirësi për të hyrë në tregun e punës, pra për të hyrë në marrëdhënie pune, dhe flet se partia që ky e përfaqëson, do të thonë ka një strategji apo projekt për atë se
këto persona që diplomojnë, pavarësisht se për cilin fakultet bëhet fjalë, në rastin konkret për fakultetin e ekonomisë dhe flet për ekonomistët, këta persona domethënë të kyçen, të integrohen sa më shpejt në tregun e punës. Најтешко е за еден невработен кога долго време поминува на пазарот на труд во својство на невработен. Токму ова е целта да се скрати тој период за младиот човек. Во следните 4 месеци после неговото завршување на високо образование, тој веднаш да биде уклучен индиректно, како што кажав, на пазарот на труд. Друга мерка која би се справувала со младинската невработеност, која кажав дека е енормна во нашата држава, е отварање на бизнис центри во секоја општина. Имено и во нашата општина, во општина Тетово, би се отворил бизнис центар кој има две задачи. Едната е преку јавен повик до секој млад човек да отвори конкурс или избор за најдобра бизнис идеја. Зборувам за млади лица. Овој млад човек кој го завршил своето образување, кој добил можност да се усовршува од младинската гаранција, ете одлична можност. Тоа што го стекнал како знаење на факултетот, тоа што го стекнал како искуство за целиот процес на образување, но и на доосувршување, да може да го имплементира во еден бизнис план, одлична бизнис идеја која државата ќе ја субвенционира, односно ќе ја награди со грант од 10.000 евра. Може да. Pra si mas tjetër, mas e dytë që do të ndikonte, që do ta përmirësonte domethënë në nivelin e papunësisë të të rive, përmend edhe hapjen e qendrave biznesore, qendrave të biznesit këtu, ku të rritë diplomuar mund që t'i shprehin të konkurrojnë fakt me projekte të tyre të biznesit, plan projekte, nëpërmjet të cilave ata do t'i dëshmojnë dhe do t'i shprehin interesat dhe kualifikimet që i kanë. Dhe shteti, qeveria fakt, duhet që këto t'i subvencionoj, pra t'i ndihmoj. Да не образложувам имагинарни решенија, веднаш со пример тоа би било вака. Завршувате факултет, добивате младинска гаранција, односно се усовршувате, се специализирате во одредена област, имате добар бизнис план, добра бизнис идеја. Со истата конкурирате, односно учествувате на тој избор. Доколку вашата идеја навистина вреди, вие го добивате тој грант од 10.000 евра, што за почетник во бизнисот, млад човек со мало бизнис искуство е одлична сума. Но повторно вие сте изложен на многу проблеми, затоа што вие не знаете како економијата, како вистински пазарот во пракса функционира. Се она што го знаете е прилично теоретско знаење. Затоа овој бизнис центар што ќе биде отворен со своја канцеларија, со свое представништво во секоја општина, има токму втората задача, како што кажав, две задачи, едната е да финансира, другата е да помогне, да ви укаже правна, економска и сметководствена помош. Имено во тој бизнис центар во нашиот град, како еден од поголемите градови во државата, веројатно втор, ќе има вработено, постојано вработени правници, економисти и сметководители кои ќе укажат стручна помош на секој оној млад човек кој ќе го добие овој грант. Се работи за проект за вистинска мерка, социјална мерка, економска мерка која ќе даде поттик на секој млад човек вистински да напредува со свој личен труд, да собира што поголемо искуство и знаење, да го имплементира во една идеја. Но пак сега секој од вас веројатно како прашалници изгледате, ќе си рече да, тоа оди по партиски клуч и така е. И вистина е така и затоа се бориме тоа да не биде така. Доколку ова решение го имаме сега, тоа ќе оди по тој клуч, како што се и грантовите за отварање нова фирма, односно ново трговско предпријатие. Тоа се работи за сериозен партиски клуч во добивање на тие тендери, но на тие конкурси. Но Социјалдемократскиот сојуз тука и акцентира својата улога во сите овие решенија да тотално департизира целата постапка при добивањето нова. Како? Со тоа што ќе уклучи и невработени лица во истото, но и ќе уклучи вистински комисии кои нема да бидат партиски формирани. Доколку има понатамо прашања, на сите би одговорил. Pra, thashe ai që do ta fitoj këtë grant nga qeveria nuk do të lihet i izoluar, nuk do të lihet vet, por gjithashtu do të ketë mbështetjen edhe të ekspertëve, të juristëve, të kontabilistëve të ndryshëm dhe vë theksin tek nevoja e departizimit të gjithë këtij projekti, duke nënkuptuar edhe punësimin në këto komisione të papunësuarve,
të cilët vendimet se kush do ta marrë grantin apo jo, do t'i marrin domethënë të pandikuar nga konsideratat partijake politike. Hvala. Друга група на мерки кои би сакал да ги истакнам. Само во кратки црти да ги представиш другите мерки, бидејќи Ови се економски, морам да бидам поопшир. Одзема време преводот, инаку се трудиме кратко. Другите мерки се мерки што директно имаат влијание врз студентскиот стандард, односно квалитетот на студентскиот живот. Три мерки би истакнал овде пред сите вас. Едно е реконструкција на студентските домови. Каква е состојбата на овие студентски домови што сега ги имаме на студентските кампуси, ако сакате квалитетот на универзитетите во најголемиот дел во државата, ноторни се фактите, нема зошто да ги образлагаме. Реконструкција целосна на Гоце Делчев студентскиот кампус, Стив Наумов и изградба на 3 нови, вистински модерни, архитектонски, уредени по најсовремен стил и стандард студентски кампуси во Тетово, Штип и Битола, како најголеми студентски градови во нашата држава. Како еден засебен проект, после тоа воведување на студентска платежна картичка, нешто што во Македонија никогаш не е ни споменато до сега, но има земји во кои тоа одлично функционира. Имено поголемиот дел од вас имаат кредитни картички. Студентската платежна картичка е нешто слично. Таа треба да обезбеди начин на плаќање на секој студент. Но со тоа што државата субвенционира плаќање со таа студентска картичка, имено имате вие сите попуст или целосно ослободување од плаќање во студентските кампуси, но имате попусти и во меѓуградскиот превоз и карта, влезница на секој спортски, културен и друг општествен настан. Освен што значи многу за семејниот буџетот на самиот студент, ова е од големо значење и за развојот на културата и спортот во нашата држава, односно популаризација на истите. И како една трета мерка, која сумка и студентскиот живот, е целосно бесплатен јавен превоз во градовите каде што тоа Советот на општината го донел со субвенционирање на месечно ниво од државниот буџет на буџетот на секоја општина. Elaboroi në projektin që e parashë partia e tij renovimin e shtëpive studentore në 3 qytetet e mëdha përjashto Shkupin, që janë Tetova, Manastiri dhe Shtipi. Do të thonë renovimi i shtëpive studentore, pastaj si masë e dytë e cek posedimin e karteles pagesore të studentëve, me të cilët studentët do të kishin disa përfitime dhe beneficione në për kampet universitare ku ata studiojnë, dhe si masë e tretë përmend transporti publik, me që studentët do të kenë lehtësime ose do të mund të udhëtojnë falas në për qytetet të ndryshme të vetit. Во интерес на времето, сосема накратко, една мерка во образованието и една мерка за спортот, кои според мене се клучни и значени. Првата е веројатно и најголемиот дел од вас, тоа може да го претпоставате, целосно укинување на екстерното тестирање, онака како што е предвидено со Законот за образование, имено воведување на евалуации на трудот на учениците, квантитативна анализа на постигнатите трудови, на секој одделен ученик, на секој професор одделен, се со цел да се подобри квантитативно и квалитативно образовниот процес, а не да се казнува или да се врши репресија, се со цел некој некогаш тоа да го искористи, знаете, во делење на сендвичи и такви работи слични. Во спортот би истакнал една специфична мерка. Вие знаете дека нашиот спорт е во целосен колапс. Ниту имаме репрезентативен спорт со кој може да се гордееме и пофалиме, имаме репрезентативци кои немаат основни работи како превоз, овозможен од државата, ниту имаме клубови кои траат, екзистираат во било кој од градовите подолго време. Или имаме клуб кој многу долго време постои, а постои мизерно, со незначителен спортски успех, или имаме клубови кои брзо добиваат голем подем и брз пат. Државата мора да помогне, инаку зошто е држава, зошто би постоела? Директно субвенционирање на клубовите не може да се направи, но затоа може да се поттикне секој клуб да тражи спонзор на следниот начин. Секоја фирма која дава во спорт, односно во спортски клуб, во еден дел
да биде ослободен од плаќање данок на државата. Во тој случај, вие како собственик на клуб, а најчесто кај нас тренер и собственик на клуб тоа е една личност, затоа што толкави се финансиските можности, вие ќе бидете тој кој треба да се покаже и да се исплати барајќи сериозни спонзори, така вашиот клуб да бележи спортски успех. А секоја фирма, секој предпријатие би имало исклучителна корист доколку даде во спорт, а не даде на државата за некои после тоа буџетски трошења што не се од корист никому. Pra, flet për vëmendjen më të madhe që do ta ketë shteti në projektin e maturës shtetërore dhe nevojë që ky projekt të reformohet dhe të mos merret, domethënë shkeleshko, të mos neglizhohet për shkak se është i rëndësishëm. Dhe flet për gjendjen e sportit, klubeve sportive në Maqedoni, si dhe lehtësimet tatimore që do t'i kenë pronarët dhe drejtorët e sportiv, që në të shumtën e rasteve janë të njëjtit persona për arsye financiare. Kështu. Само кратко. Прекинам, Морам навистина се одолговлече. Уште неколку реченици само. Ова се мерки, 2-3 реченици, ќе биде многу кратко. Ова се мерки кои за да се имплементираат мора да добиете мандат. Мандат се добива на избори, но не било какви избори и не избори кои се приватна забава на едни, на сметка на други. Поради тоа, вие сте запознаени, уште еднаш го истакнувам ставот на Социјалдемократскиот сојуз, кој го представувам, е дека нема да се учествува на избори кои се одржани на тој датум и на тој начин. Се надевам дека ќе има прашања во овој дел и тогаш ќе ги одговориме. Pyetja ka ndonjë pyetje, mund të parashtroni për ndonjë paqartësi apo pyetje. Океј, ти благодарам, Даријан. Сакам да напоменам нешто, бидејќи ова е една ретка можност младите вака лице во лице да седнат со представници на помладоците на политичките партии, што утре можеби ќе бидат наши представници во законодавниот дом или пак во владата. И една од главните цели на настанот е да се даде простор на младите да ги прашаат овие представници тоа што навистина сакаат и тоа што ги интересира нив. Така да ќе ве замолам да бидете конкретни во излагањата во рамките на тие 4 минути кои нели ги обезбедуваме на почетокот. Сега ќе ја поканам Мереме Исеини од помладокот на Беса да даде своето излагање. Faleminderit. Ju falemderoj për pjesëmarrjen dhe gjithashtu për ftesën. Më 20/10/2014 doli në skenën politike edhe Lëvizja Besa për t'ia kthyer shpresat popullit shqiptar. Në kuadër të organeve të Lëvizjes Besa funksionon edhe Forumi Rënor që kemi për qëllim të promovojmë ideët, vlerat dhe vizionin e Lëvizjes Besa. Kolegu im ma herët do me thonë I potencoi të gjitha problemet që ne të rinjt I kemi, por nuk e potencoi gjën kryesore, nuk e potencoi punën e ajrit, sepse ne nuk mund të vazhdojmë një rini të shondosh, njësa nuk kemi një ajër të pastër. Ndoshta kjo ishte, do me thonë, ajo arsia që ne duhet të punojmë ma tepër, edhe që për këtë gjë Forumi Rinor I Lëvizjes Besa ka punuar. Значи, мојот колега во неговото излагање кажа многу важни работи и нешта за младите, но не спомна ниту еден збор за тоа колку е важно да имаме тука чист воздух и во какво ниво се наоѓа квалитетот на воздухот во нашиот град. Atëre, Forumi Rinor I Lëvizjes Besa, ne të rinjt kemi për qëllim që t'ja kthejmë shpresat këtij populli, që të rinjt tonë të mos ikin dhe të mos kërkojnë rrugdalje në për shtetet e Evropës për të qëndrojnë këtu. Do me thonë, ne shpesh herë këtë probleme e kemi treguar edhe në për aksionet tona, që këto parti tjera më duket se me aksione kanë qenë shumë të dobta, ne kemi qenë ajo parti e cila kemi dominu me plot aksione që ndoshta edhe që I keni ndjekur edhe në për mediumet tona.
Значи зборува за активностите на низината партија, на активностите на младите во врска со сензибилизирањето на младите па и на другите лица за тоа колку се важни некои проекти и активности да се превземат и да се поддржат од владата и исто така ја истакнува потребата за чист воздух. Пак. Atëherë ne kemi themeluar edhe forumin rinor të lëvizjes Besa në mënyrë republikane, ku aty kemi pasur 81 kuvendar të pranishëm nga gjithë Maqedonia, që bashkë me ato kemi vendosur të punojmë për këtë popull dhe për një të ardhme më të mirë për ne. Gjithashtu e kemi themeluar edhe forumin rinor në komunën e të Tovës bashkë me Rethin, ku aty kemi pasur 162 kuvendar dhe kjo është dhe kjo është një shpresë për ne, sepse aty rinia na ka përkrahur në mënyrë masovike. Значи зборува за ограноците и органите на партијата во многу градови на Македонија и за тоа колку наишле во многу голема поддршка, особено од младите лица, за визијата што ја имат во врска со нивната перспектива. Визиони në kryesor është që ky pushtet që ka qenë më para gjatë këtyre 14 vite nuk ka bërë asgjë për ne. Bile edhe ato kushte që kanë qenë edhe ato nuk janë më. Ne si forum, do me thonë që Значи последниве 14 години вели дека власта ништо не преземала во врска со активностите, врска со проектите на младите и за младите и вели дека целите овие активности се тотално неглижирани. Atëherë dhe si përfunda, ju ftoj që të gjithë rinis t'i bashkohen lëvizjes Besa për arsye se ne jemi shpresa, ne kemi guximin, ne bashkë me ju do e fitojmë atë guzim që pushteti na ka futur rinis deri në palc frigën. Ne jemi këtu që t'i thuam boll këtire shtetë të një anshëm, përduam edhe shqiptarët të kenë vendin e tyre, të flasim shqip kudo, jo vetëm pala maqedonase të jetë prezent. Значи апелира до младите да и се приклучат на движењето Беса, поради тоа што тие имаат храброст и кај нив е надежда и имаат визија за тоа што треба да се направи за младите, а не да бидат уплашени и од властата која што веќе овие задни години ништо не преземала за младите. Në qoftë se keni ndonjë pyetje për lëvizjen Besa, lirisht mundet që të na e bëni dhe t'ju përgjigjemi. Ако имате некое прашање, можете слободно да прашувате. Ти благодарам, Мирема. Ќе продолжиме понатаму, ќе му дадам простор сега на Блерим Османи, представникот на подмладокот на ТУИ, да представи она што смета дека е важно за младите. Mirëdita të gjithëve. Njerët përshëndesim këtë iniciativë të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë. Значи ја поздравувам ова иницијатива на Младискиот национален совет во Македонија. Është mirë të ketë më së shpeshti kështu takime të rinisë. Jemi shekullin 21, me thonë një qytet me 2 universitete dhe gjithë rinia është më në atë nivel të emancipume ku gjikohet jo në bazë të shpresës, po në bazë të programeve dhe platformave që ofron çdo parti. Секогаш е
добро да имаме почести вакви слични средби и младите да знаат кој што нуди конкретно. Добро, важно е матичен. Например, се паркет платформа с партии че првацој он сот кту, дешат том се кеми ветам на јеми на драфт верзионин пар паргадичета платформас, ку nga shtabi qendror zgjedhor i Bashkimit Demokratik për Integrim, për çdo kategori veç ka do me thonë departamente, ku në interes tonin është të përmendim departamentin për rini dhe sport. Зборува за програмата на изборниот штаб. Како беше? Штаб згjedhor. Po, aktivitetet, do me thonë ka departament të shtabit zgjedhor për rini dhe sport. Значи, во изборниот штаб на ДУИ има разни департаменти и една од нив е во врска со младите и во врска со проектите што ги тангира младите. За млади и спорт, да. Sa e përket këtij departamenti, do me thonë krye këput ati janë njerëz nga Forumi Rinor, i Bashkimit Demokratik për Integrim, nga qytete të ndryshme ose nga deg të ndryshme, ku në bashkëpunim me ekspert të ndryshëm, do të përgatisin këtë platformë. Во овој департамент има исклучиво само членови на значи на ДУИ, на членови на младите од ДУИ од секој град кој ќе бидат ќе ја спремат ова програма на ДУИ за 2016-2020. Точно така. Фала. Ја не сакам да влезем подетално што се ќе опфаќа програмата. Ќе се обидувам во интерес на времето да продолжувам вака, на овој начин. Океј, кërkohet prej tjerëve Shqip, atëherë vazhdojmë Shqip. Do me thonë, në programën, që është jo rrisi, se partia jonë gjithmonë ka qenë e hapur për ide dhe për propozime sa i përket programës, përpilimit programës, platformës për zgjedhje. Do me thonë, mund t'ju tregoj vetëm se në web sajtin e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe vazhdojsh? Во веб страницата на ДУИ, значи, кажува што нудат за младите, има конкретни значи, проекти? Ka një kategori në të cilën mund të klikohet dhe ati mund të abononi me email-at tuaj ku mund t'i jepni ideet dhe propozimet apo pse jo edhe kritikat sa i përket të gjithë kategorive, jo vetëm për rini dhe sport. Има една рубрика каде што секој може да дава предлози, идеи, па и критики во врска со младите и во врска со спортот. Gjithë këto janë të mirë se ardhura. Bile ju kisha lutur. Тие се добродојдени, дури се ве молиме ако сакате тоа да го правите, слободно може да го правите тоа. Sa i përket kësaj, gjithashtu ky departament ka pas takim panel diskutimi i themi me sektorin civil, me organizata jo qeveritare, me përfaqësues të shoqatave, me përfaqësues të klubeve sportive kështu me radhë, që e kanë shpalos deri diku këtë draft version dhe është diskutu për përmisimin dhe për një program më të mirë për një rini më të shëndosh. Значи овој департамент имал разни состаноци, разни средби и со невладини организации, со различни представници на разни здруженија, каде што тие ги анализирале овие платформи и како да действуваат понатака. Mendoj se kjo është e gjitha çka deshta të ju shpalos, nëse keni ndonjë pyetje, lirisht mund të drejtoni pastaj. Ова е без малку се што сакав да кажувам. Ако имате некое прашање, можете слободно да се обратите. Фала ти, Блерим. Потоцна ќе има простор, верувам дека ќе има прашање за ова. Уште еднаш да напоменам интересна работа што ја спомна Блерим, дека имате простор на веб страната на ДУИ да ги искажете вашите
можност потребите на младите и проблемите на младите со кои што се соочувате во Тетово, а предпоставувам и се однесува тој за целата Македонија. За целата програма, значи не е само категорија за млади и спорт, него за комплет програма. Супер. Океј, бидејќи одиме така момче па девојка, ќе дадеме простор сега на Анета Поповска, представникот на МОДОМ, да со своето излагање. Здраво. Нема да должам многу, зашто немаме време да ја презентираме цела програма. Нашата програма е изготвена, меѓутоа тука сме, например, да ви кажеме како е нашата програма изготвена, дали гласот на младите се слушаше, дали учествува во креирањето на политиките и на програмата за следниве избори. Значи, нашето учество е активно и значи оние проблеми и предизвици, потреби, приоритети на младите, сите ние ги наведовме и баравме да бидат дел од програмата на Дом. Се разбира, нели, доколку успееме да влеземе во законодавниот дом, ќе можеме и да реализираме дел од нашите цели и програми. Сите мојата партија, значи, Демократска обнова на Македонија, поврзуваат со екологијата. Значи, дел од програмата е зелена економија, зелени работни места, значи, еднакви можности на сите. Значи, зелена економија, кога ќе рече некој, сите ја поврзуваат со екологија, со чистење. Меѓутоа, тоа е многу поширок поим. Значи, се работи со овие проблеми конкретни што ги имаме во нашата општина. Значи, имаме проблеми, нели, со загаден воздух и слично. Ние овој проблем го гледаме од поширок аспект. Значи, во нашата програма се наведени начини на кои тоа може да се спречи. Значи, кога велиме зелена економија, тоа е пошироко образложено во нашата програма. Значи, истата ја изготвиме, меѓутоа со нашата одлука да не учествуваме во изборите, сега значи, време е да ја презентираме. Значи, има можност да ја видите и нашата програма на веб страницата. Може да учествувате, нели, со конкретни предлози и слично. Меѓутоа, можам сега во овој момент да зборам за нашите активности, дека ние како млади имаме доста активна младинска, значи, организација која што учествува, значи, на меѓународно ниво, на многу, значи, семинари, организирани дебати и слично. И минатата година станавме членки на Федерацијата на млади европски зелени. Значи, пред сеньорите станавме ние членки. Така да ние како младинска организација доста активно работиме и креираме политики. Кои политики потоа сакаме да ги наметнеме на сеньорите и истите тие да можеме на некој начин да издействуваме да бидат изгласани, слушнати или некаде спроведени. Од тој аспект сакам да кажам дека... Извини, може овој дел само да го преведувам? Може. Флет проектот че организата Риноре е домит, партијс për libertaritet të Maqedonisë, dhe përtheksin që do t'i vihet ambientit jetësor dhe fushave të gjelbra, si dhe për qasjen që kjo parti do ta ketë, po që se bëhet pjesë e dhomës ligjvënëse, pra kuvendit, parlamentit. Gjithashtu shton se kjo organizatë rinore e partisë, po ashtu është antare e të gjelbrëve europian, që angazhohet për përmirësimin e ambientit jetësor dhe kushteve të saj. Сите знаеме дека приоритети за секој млад човек е добро образование, значи да има поголем број на спортски активности, значи да имаат еден вид на како да го искористат слободното време, значи да имаат културни настани во нивната општина, значи и ја поздравувам работата на Националниот младински совет, што на пример на некој начин може децентрализирано да се видат тие проблеми во секоја општина и на пример вака политичките подмладоци кога ќе се соберат на едно место и ќе ги кажат своите проблеми и предизвици, можеби ќе излезе некое решение на локално ниво и на тој начин, на пример, ако бидат децентрализирани локални совети, можат да ги решаваат полесно тие совети. Така да во нашата програма е предвидено учество во вакви совети, каде што ние нашите идеи и нашите, значи, предизвици што сакаме да ги вметнеме во некоја програма да бидат реализирани, па без разлика кој да биде нели на власт од било која политичка партија, да можеме некако и тие што сме дел од опозиција во моментот
да учествуваме во креирање на некои политики кои ќе бидат позитивни за сите млади на локално па и на државно ниво, да речеме. Затоа ја поздравам оваа иницијатива и многу ми е криво што во моментов не се присутни сите политички подмладоци. Значи на некој начин за да се реши некој проблем, можеби во моментот е потребно да бидат присутни сите засегнати страни, да ги истакнат сите своји размислувања и на пример да кажат некои идеи, затоа што од секое наше сретнување вака и седнување заедно на маса може да се креираат некои политики кои во иднина може да ги спроведе било која политичка партија без разлика дали ќе биде мнозинство или ќе биде малцинство, бидејќи тука сме сите за да креираме политики за млади. Pra, thot se pavarësisht se cila parti është në ekzekutiv, pavarësisht kësaj duhet që në lidhje me projektet që u tangojnë të gjithëve, duhet të kihen në konsiderat, dhe më thonë edhe projektet dhe platformat e partive tjera, pavarësisht se a janë pjesë e pushtetit apo jo, për shkak se ambienti jetësor për shembull ka të bëjë me gjithë ne, dhe nuk është çështje vetëm një partie politike apo të atyre që janë në pushtet, por gjithë qytetarëve të vendit. Ми беше малку поопшто излагање, затоа што, например, нашата програма може да ја проследите на веб страницата. Нашите предлози секако се проследени од нашата политичка партија. Ние како младински подмладок во партијата работиме активно, ги следиме сите проблеми, се учествуваме во локалните совети, ги следиме проблемите на локално ниво, во сите општински организации каде што имаме подмладок, каде што се среќаваме со проблеми, значи се трудиме да ги вметнеме во програмата и на некој начин да се обидеме да учествуваме за подобра иднина на младите, да направиме некои политики и практики, значи и сето тоа позитивно да делува, особено за младината која што е наша иднина. Pra flet për hapat konkret që do t'i ndërmarr partia e saj, dhe një prej tyre është edhe realizimi i takimeve me qytetarët e vendit, duke u konsultuar dhe duke komunikuar me to për ato se çfarë ato mendojnë dhe çfarë idesh të tjera kanë në lidhje me projekte që ofron Forumi Rinor i Partisë për Libertetin të Maqedonisë, i Domit. Ти благодарам, Анита. Кога веќе го спомна тоа, сакам да напоменам дека представници на сите подмладоци на политичките партии се поканети не само за ова и за сите дискусии што ги правиме низ целата земја. Тие што ја прифатија поканата ги гледате моментално пред вас. Сакам да ве замолам за уште малце внимание да го слушаме уште нашиот последен гостин говорник, потоа ќе имате можности вие да се вклучите во дискусијата со прашање. Ко поканувам Джеви Дауti, представникот на подмладокот на DPA. Ju faleminderit gjithëve fillimisht për pjesëmarrjen, organizatorëve për ftesën dhe kështu. Dua ta filloj fjalimin tim ose idenë e rinisë demokratike shqiptare me një fakt shumë të rëndësishëm që e konsideroj. Për çështjen e trive unë gjithmonë besoj se duhet vendosin tri. Dhe e them këtë duke u bazuar edhe në statutin dhe funksionimin e Partisë Demokratike Shqiptare, ku ne, si forum rinor i kësaj partije, jemi të kyçur në të gjitha sektorët dhe në të gjitha organet e partisë me përfaqësuesit tonë, të cilët përfaqësojnë aty jo qëndrimet e partisë, po qëndrimet e rinit, edhe pse ndodh që shpesh të jenë të njëjta. Në proceset vendimase, siç e thash, është e rëndësishme të ceket se në kryesinë qendrore të partisë ne jemi të përfaqësuar me 2 antar, një numër relativisht i rëndësishëm, duke qenë se është organi më i lartë vendimarrës brenda subjektit. Për sa i përket platformës tonë rinore, dua të theksoj se për shkak të situatës aktuale politike, ku nuk dihet nëse do ketë ose jo zgjedhje së shpejti, ju them se ajo është akoma në përpunim dhe nuk duam të nxitojmë që të nxjerrim versionin përfundimtar, mirë po është krijuar grupi i punës i cili merret me këtë çështje dhe së shpejti besoj do paraqitet edhe para publikut për diskutime dhe për kritika. Znači, veli дека за младите секогаш треба да одлучуваат младите и му е мило што во ДПА ова стои дури во статутот на партијата и дека до највисокиот орган на партијата има две представници кои значи ги представуваат интересите на младите.
Така. Faleminderit. E rëndësishme çfarë dua të them për të cilën angazhohet Partia Demokratike Shqiptare, besoj që sigurisht shumica këtu e din marrëveshjen e re politike të cilën ajo e ofron për qytetarët, kur rrjedhimisht nga ajo marrëveshje ndoshta në mënyrë indirekte vëren shumë çështje që e tangojnë edhe vetë rini. Si për shembull një që dua ta përmendja është ndarja proporcionale e buxhetit. Në plan të parë kjo nuk nënkupton se i dedikohet drejt për së drejti rinis, mirë po le ta theksojmë këtu se janë të kota të gjitha ato përpjekje për përmirësimin e situatës së të rinjve nëse për projekte ose ide të tilla nuk ndahen fonde. Dhe pikërisht është detyrë e shtetit dhe institucioneve që të përkujdesen për trajtim të barabartë të gjithë qytetarëve. Prandaj, nëse ne do arrijm që nga buxheti i Republikës së Maqedonisë të marrim me të vërtetë atë që na takon, të jeni shumë të sigurt që edhe situata për rinin do vërehet, mendoj përmirësimi i situatës për të rinj do vërehet me patjetër sueshmëri. Po ashtu, Значи зборува за важноста на пропорционалната расподелба на буџетот и вели дека на прв поглед ова не се гледа како нешто од кој младите можат да нешто да придобиваат, но тоа не е точно, бидејќи од ова пропорционална расподелба на буџетот на државата младите имаат многу нешта што можат да придобиваат. Për shembull, ja ta marrim në aspektin e edukimit. Nëse nga buxheti do ndaheshin fondet e mjaftueshme, do mund të përmirësonim edukimin si formal ashtu edhe jo formal. Ja për shembull, një rast konkret që dua ta përmend është edhe institut, në fakt shkolla verore ose instituti për leadership, të cilin e organizon presidenti i Republikës dhe i cili eveniment mbahet çdo vit gjatë verës dhe në të cilën përfaqësohen vetëm ata që flasin gjuhën maqedone. Kjo drejt për së drejti është një diskriminim për pjesën tjetër të popullatës që nuk flet gjuhën maqedone dhe rrjedhimisht shqiptarët të cilët ose ata të rinj, për shkak se ky institut është i dedikuar për të rinj, për liderët e rinj, detyrohen që të mos aplikojnë vetëm për shkak të gjuhës që ndoshta nuk e posedojnë në atë kualifikim të nevojshëm. Значи зборува и за образованието и вели дека во врска со проектот предводен од претседателот на Македонија, Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а тоа е Институтот за лидерство. Значи во овој проект само тие што можат да зборуваат и македонски јазик, само тие значи може да учествуваат, другите што не го зборат овој јазик не можат и ова е нешто што не е во ред. Nga kjo mund të vim edhe te parimet në të cilat ne si rini insistojmë që të respektohen gjatë shtjellimit të çështjeve që kanë të bëjnë me rinin. Ai është parimi i parë, parimi i ligjshmërisë, i dyti është parimi i trajtimit të barabartë. Këto janë dy ndër parimet më kryesore për të cilat ne angazhohemi. Do të thotë, parimi i ligjshmërisë besoj se shumica këtu e kuptojnë që të gjitha veprimet ose të gjitha masat që ndërmerren për përmirësimin e situatës në lidhje me të rinj në Republikën e Maqedonisë të jenë të sankcionuara me ligj, jo me akte të tjera nënligjore për shkak të rëndësisë së tyre që kanë. E para, dhe e dyta, trajtimi i barabartë, parimi i trajtimit të barabartë, është shumë e rëndësishme të theksohet kjo. Ja për shembull le të marrim masat që i shpërndajnë institucione shtetërore ose në arsim ose në ndërmarrësi, si përmarrje. Për shembull, nëse marrim i shohim analiza tregojnë se numri i shqiptarëve që marrin bursa nga Ministria e Arsimit është shumë i vogël, mos themi afër as 10% nuk e arrin, nga numri i përgjithshëm i atyre që marrin bursa. Kjo, domethënë, është vetë tregon se është një formë diskriminimi që ju bëhet studentëve dhe nxënësve shqiptar, për të cilën ne kërkojmë që dhe angazhohemi që ta ndryshojmë, duke menduar, siç e thash edhe më lart, parimin e trajtimit të barabartë
dhe në këtë mënyrë do të mund që edhe shqiptarët, edhe të rinj shqiptarë të përfitojnë nga këto masa që i shpërndahen shteti, e para, dhe e dyta është edhe në aspektin e ndërmarrësisë. Për shembull, institucione shtetërore nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, i cili mblidhet nga të gjitha taksapaguesit dhe të gjitha të ardhurat e tjera që i realizon shteti brenda një viti, ku detyrimisht edhe shqiptarët kontribuojnë në atë buxhet. Aty nga ai buxhet, pra siç tham, ndahen masa ose donacione ose si ta themi para të gatshme për idejet për biznes. Pse e përmend? Është e rëndësishme të shihet edhe këtu analiza që sa përqind jo sa përqind e aplikantëve, por sa përqind e atyre që ju shpërndahen bursa janë shqiptar, ose në këtë rast donacione. Edhe këtu do vinë në shprehje parimi i trajtimit të barabartë, dhe kjo do jetë një ndihmës mjaft e madhe për rinin shqiptare. Znači zborova se za 22 principili načela na DPA, во врска со тоа, значи отстранување на дискриминацијата што се врши врз албанците и особено албанските студенти во образовниот систем на Македонија и потенцирајќи го фактот колку процент од тие студенти што добиваат бурси, стипендии, се етнички албанци. Колку е мал бројот и каква е дискриминацијата? Po, edhe një problem tjetër që tangon më shumë ti ndoshta rinin shqiptare dhe që efektet ose pasojat e saj mund ndikojnë negativisht në një plan më afatgjatë, është edhe problemi i migrimit. Kështu në plan parë shikuar është një problem që duket i thjeshtë, mirëporë besoj ka shumë më thellë nga ajo që duket. Problemi i migrimit të rinjve personalisht besoj se vjen si pasojë mosgjetjes së mundësive për vënje në përdorim të kapaciteteve të tyre, qofshin fizike apo intelektuale. Në këtë drejtim është e patjetërsueshme ideja që institucione shtetërore urgjentisht të ndërmarrin masa për parandalimin e kësaj, për shkak se kjo mund të na çojë në pasojë me të vërtet të paimagjinueshme për të ardhmen tonë. Një precedent i këtij i krijuar nuk besoj se i shërben pozitivisht askujt në këtë shtet, andaj që edhe për këtë ide ndoshta kërkoj që të sensibilizohen të gjithë, jo vetëm ne si Forum Rinor i Partisë Demokratike Shqiptare ose Partia Demokratike Shqiptare në përgjithësi, por edhe të gjithë përfaqësuesit e tjerë të partive të cilat marrin pjesë në jetën publike. Значи зборува за проблемот на иселувањето на младите од земјава и нивната неможност за докажување на нивните интелектуални капацитети и други капацитети и за тоа што ќе превземе Демократската партија на албанците и младите во ова партија за решавање на овој проблем. Исто така вели дека не треба да се залага само ДПА, но и другите представници на другите партии кои делуваат во политичкиот и јавниот живот да се приклучат со поголемо внимание за овој проблем. Пака shumë në pikat të përgjithshme ishte kjo. Tani dua që të fokusohem në disa çështje që i konsideroj të rëndësishme dhe që drejt për së drejti tangojnë rinin. Si një ndër pikat kyçe të platformës sonë rinore të cilën jemi në përgatitje, është edhe edukimi, ai formal dhe jo formal. Për sa i përket edukimit jo formal, dua të theksoj se do angazhohemi që të organizojmë shkolla verore dhe dimrore për të gjitha grup moshat me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të tyre intelektuale dhe përveç këtyre edhe trajnimeve të ndryshme për studentë të lëmive të ndryshme. Do të them bazuar në lëminë e tyre, ashtu edhe të jenë edhe trajnimet. Значи зборува за важноста на изградба на зимски и летни школи, каде што младите ќе имат можност да ги потврдуваат нивните интелектуални способности за да действуваат без разлика каква квалификација ќе имат, за да действуваат по активно во јавниот живот на земјава.
Po, për sa I përket edukimit formal, dua të theksoj se do angazhohemi për sosjen e kushteve në arsimin fillor dhe të mesëm, duke organizuar edhe trajnime për pedagogët, por edhe kushtet teknike, them trajnime për pedagogët për shkak se ato janë si ta them, janë ato që reflektojnë tek nxënësit dhe me përgatitjen e tyre më të mirë profesionale do mund më pozitivisht të ndikonin tek nxënësit. Значи зборува исто така и за формалниот образовен систем и на пример дава пример врска со тоа за обуката на педагозите низ разните училишта, бидејќи педагозите имаат големо влијание големо влијаат многу значи во развојот на интелектуалните можности и капацитети на учениците и студентите. Ndërsa për sa I përket sportit dhe kulturës, dua të theksoj se prioritet do jetë shpërndarja e bursave për sportistët e dalluar si dhe donacioneve për aktivitete të ndryshme kulturore. E them këtë që ajtë ta marrim për shembull numrin e sportistëve që vinë nga vendi jonë të një përkatësie etnike dhe po të njëjtëve që vinë nga vendet e perëndimore. Këtu do vërejmë një mos përputhje të kapaciteteve, ta them kështu, dhe kjo nuk besoj se është rastësore, por pikërisht masat që dikush I ndërmerr në perëndim ndikojnë pozitivisht edhe tek sportistët tanë që jetojnë dhe veprojnë atje, ndërsa mos ndërmarrja e masave në vendin tonë në këtë drejtim detyrimisht e ul nivelin e profesionalizmit, le ta them, të sportistëve në vend. Зборува и за дискриминацијата што се врши кон одредена етничка заедница, тука во Македонија и во областа на спортот, и како тоа значи се коси со реалноста и како значи во западните земји на Европа или другите западни земји, значи реалноста е сосема друго и значи во тотална сосема различно од тука што имаме во Македонија. Ndërsa pika tjetër është punësimi dhe ndërmarrësia. Edhe kjo një pikë mjaft e rëndësishme dhe një problem që realisht e tangon rinin këtu tek ne. Dua të theksoj se për sa I përket problemit të punësimit ose zbutjes së papunësisë, do organizohen trajnime, trajnime dhe do pranohen praktikantë të cilët do mundsojnë atyre që do I ndjekin këto ngjarje që të mund të kualifikohen profesionalisht dhe të mund të plotësojnë kushtet për të aplikuar në pozicione pune për cilat janë të prirur. Значи зборува за проблемот на невработеноста и за тоа колку младите во земјава можат значи имаат интересирање за предприемништвото и значи колку се тие самоиницијативни во врска со овој случај. Dhe pika e fundit, më falni nëse e zgjata pak, është shëndeti dhe promovimi shëndetësor. Këto dua të përmend një hulumtim që e ka realizuar European School Survey on Alcohol and Drugs, do me thënë I realizuar nga European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, e cila thotë se 40% e të rinjve kanë provuar duhanin në jetën e tyre. Do me thënë, shifni, edhe të gjithë besoj pajtohemi se duhani është një ndër problemet më kryesore që tangon rinin, për shkak se ndikon shumë negativisht në shëndetin e tyre dhe shpeshherë kjo vjen si pasojë mosnjohjes si ta them problemeve që shkakton konsumi I duhanit. Andaj do angazhohemi që të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për vetëdijsimin e të rinjve për pasojat që sjell përdorimi, por jo vetëm I duhanit, por edhe I lëndëve tjera narkotike ose I alkoolit në përgjithësi. Ju faleminderit. Значи зборуваше и за здравјето на младите и за проблемот на пример на пушењето од страна на младите и дава конкретни бројки, статистики и за тоа што ДПА ќе преземе за овој проблем не само за пушењето, но и за другите лоши навики за здравјето, како што е и алкоолот и другите наркотични средства.
Ти благодарам, Джевит, благодарам на сите за вашите излагања. Се спомна неколку повеќе мерки во што ги таргетираат едни од најголемите проблеми за младите пред се, а и за останатата популација во нашата земја. Спомна и некои од активностите што помладоците ги вршат на територијата на Македонија. Сега ќе оставиме простор за прашања и коментари од публиката, меѓутоа претходно само сакам да напоменам кога ќе поставуваме прашања, кога ќе коментираме, да се воздржиме од говор на омраза, од некои ниски удари или препукувања што сме навикнати да ги слушаме секој ден, да покажеме дека младите можат да одржат едно квалитетно ниво на дискусија, дека можат да одржат културно ниво при размената на ставови, па дури да не се согласуваме со спротивниот став. Исто така ќе ве замолам да бидете конкретни и фокусирани кратки во прашањата, за да и во одговорите и во коментарите, за да можеме убаво да се преведат и да, нели, да бидеме разбрани себе, сепак тоа е целта. Има микрофон, што ќе да публика? Не. Имаме, гледам, тука е едно прашање, па потоа таму. Крешников. Faleminderit. Sa i përket titullit Rini dhe Sport, unë e përmenda se është vetëm si departament. Do me thonë që ati në atë titull i përfshin të gjithë problemet që i tangojnë rinis, por është titull Rini dhe Sport. Se nuk mund të quajmë rini, sport, kultur, shëndetat, këtë me radhë. Dobro, znači, što se odnosува na to prvo prašanje, mladost i sport je samo naslovot na тој департаментот, да речеме, на тој секретаријат, што се однесува за проблематиката на младите. Значи, таму опфаќа све. Не е само за млади и само за спорт, него све што се однесува до младите. За тоа колку сме активни, парат се jemi aktiv ne si forum rinor, kryesisht bisedoj për Tetovën, ne jemi organ i degës të Tetovës dhe normal gjatë gjithë vëzhgimeve që kemi në teren, ankesa, kërkesa, ne i transmetojmë, do me thonë, parti, dhe ka institucione dhe ka përfaqësues prej partijeve në ato institucione të cilët besoj se angazhon çdo përmirësim të kushti pa marrë parasysh shëndetësi, arsim e kështu me radhë. Što se odnosuva na второто прашање, значи во тоа колку сме активни ние како младина во огранокот на Тетово, сакам да потенцирам дека ние сме орган на огранокот на Тетово, на партијата, и сите тие забелешки или идеи или предлози ние ги поставуваме во во огранокот на Тетово, каде што во институционален начин се верува дека се превземат мерки за случаите, например, како што спомнавте за здравство или за образование. Фандери. Благодарам. Океј, мислам дека се слушаме и вака и без микрофон. Јас ќе седам вака со ракава колку толку за да се сфати некој запис на видеоматеријалите што ги собираме од секоја дискусија и за лайв стримингот. Се слуша, мислам дека. Имавме првин тука рака, па потоа ќе ве забележиме вас.
përshëndetje. Unë do drejtohem si një student, si një qytetar i Tetovës dhe një i ri i Tetovar. Desha të ju drejtohem juve përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotëri Osmani. Në fillim cekët emancipimin e rinisë. Unë si një i ri i Tetovar nuk shoh asnjë perspektivë këtu. E them shumë me sinqeritet dhe me keqardhje. Unë këtu shoh një arsim të politizuar, duke filluar nga shkollat e mesme deri në fakultet. Unë shoh këtu një punësim të politizuar. Si një student që jo shumë larg vitesh nesër do dal një jurist i diplomuar dhe nuk ka mundësinë dhe nuk më afron askush mundësinë që unë të punësoj vetëm për shkakin se nuk jam simpatizant apo antar i kësaj partie. Ajo tjetra që më pengon si student është që transporti publik. Shekulli 21 nuk kemi transport publik. Nuk kemi me çfarë të udhëtojmë. Me të vërtetë është turp të paraqitemi kështu para shokëve tanë apo kolegëve që jetojnë në Evropë. Dal çdo herë nga fakulteti dhe nuk shoh ndonjë vend të përshtatshëm që mund të lexoj ndonjë libër, ndonjë lektirë, roman apo diçka që ka të bëjë me fakultetin. Nuk shoh asnjë bibliotekë. A keni të përfshirë bibliotekat në programin tuaj? Zakonisht dalim edhe të shtunat për vikend për argëtim me shok, me kolegë të fakultetit. Nuk kemi asnjë kinema. A ka mundësi t'i bëj si pyetje, se shumë pyetje për një vend edhe... Okej, është mirë edhe të vaj shënime, pastaj të marrim përgjigje. Po, faleminderit. Domethënë ishte çështja tjetër që nuk kemi kinema dhe nuk kemi vende për të argëtuar gjatë vikendit. Çështja tjetër që e cekët ishte se kishte një link në vetfaqen tuaj që mund të japim idenë. Sa merrem parasysh këto ide tona. Çdo herë kemi dhënë, unë personalisht kam shkruar të ide, por nuk asgjë për fillen. Dhe fakti tjetër më intereson kush e ka dhënë idenë që në çdo kënd të qytetit tonë të kemi këto lojrat e fatit, kokazino. Që ka do që shkojmë të ngrejmë kokën lart vetëm këto i shohim. Një farforme na keni bërë të detyruar të futemi në të. Dhe për fund, ajo që në fillim modest të ceki, por me një qëllim dhe një arsye lash për fund, është çështja e ndoqjes së ajrit. Si forum rinor i partisë në pushtet. Nuk keni bërë asnjë protestë, asnjë deklarat, një pres të vogël të mbani kundër këtij akti që na shkatron të gjithëve. Faleminderit. Значи прашањето беше до представникот на ДУИ, Блери Османи, во врска со политизирањето и партизирањето на образованието и образовниот систем, за недостигот на библиотеката, за големиот број на игрите на среќа што ги имаме тука во градот и за недостигот на јавниот транспорт во градот. И што ќе превземе ДУИ во врска со овие проблеми. Проблемот со загаденоста на воздухот, да. Faleminderit. Благодарам. Sa i përket këtyre pyetjeve që mi parashtrove, me thonë të nisim prej te leximorja, pasi që përmende se je student, do me thonë është duke u punuar në projektin, jo projektin, po veç më kanë nis temelet për leximorën e Tetovës bashkë me teatrin e Tetovës. Ajo është një projekt megaloman i cili duhet të realizohet, por ka punë shumë. Shpresojmë se më shpejt që t'jetë mundur të bëhet. Me të vërtet ka nevojë Tetova si qytet me di universitete. Për arsimin, sa i përket arsimit, ne besojmë në arsimin shqiptar në Tetov, në universitetet që kemi, Universitetin e Shtetëror të Tetovës, me konferenca shkencore, me kualitete të larta të akredituara. Dhe me se di unë ka organ në Universitetin Shtetëror të Tetovës si Union Studenti, si Senat, e kështu me radhë, në të cilët besoj se mund t'i shprehni edhe ankesat edhe atje direkt, nëse keni vërejtje. Sa i përket ndotjes së ajrit, Forumi Rinor ka marrë iniciativa, jo të themi kështu publike, por brenda partijake, jo sekrete, por kemi në ministër që përfaqëson BDI-n aty dhe gjithçka që ka qenë e mundshme institucionalisht është ndërmarrë. Punësimi
besoj se ka punësim transparent, nuk mund të themi se shkon vetëm në fond partijake. Transporti publik, them të drejtën, nuk e di këtë përgjigje, kjo është në ingerencat komunës, shpresojmë se edhe ajo do duhet t'i gjindë ndonjë zgjidhje. Të përkthesh? Значи библиотеката, във връзка с библиотеката, вече се градат темелите, вече се поставени и продолжува процесот на изградба. Във връзка со, значи, недостаткот на јавниот транспорт за овој проблем нема конкретен одговор и за овој проблем треба да се прашуваат, значи, представниците на општината, што во врска со вработувањето може да се каже дека постои и транспарентно вработување, значи не е целосно партизирана, како што мислат некои. Ја е цека. Значи, вага, тоа. Вашето име Петја Тједр? Најпрво би ги поздравил сите говорници и ви благодарам за вашето излагање. Се слушна навистина убави работи, добри мерки кои што политичките партии ги планираат да ги преземат и добро е што имаме и представники од партијата која што моментално е на власт. Моето прашање конкретно се однесува на довербата која што младите ја имаат или ја немаат во политичките партии и се однесува на сите представници кои што еве вечерва сте тука од политичките партии. Моето прашање потекнува од тоа дека еве јас, а верувам дека и многу други, кога вака ќе видат сега, денешно време, во овој момент, посебно многу млади, се што гледаат пред нив се луѓе кои што можеби за 5 или 10 години ќе сакаат да бидат помилувани, аболирани или амнестирани. Како да се врати довербата во политичките партии, што е прашање што најпрво сметам дека прво вие треба и внатре во вашето функционирање во внатрешниот круг треба да се го поставите и би сакал да знам кои механизми се преземаат или ќе се преземаат за да на некој начин повторно се врати или доколку воопшто имало некое позитивно размислување кон политиката, затоа што тоа што политичките партии кај нас во Македонија го направи или го направивте е поистоветување со политичко со партиско действување. Како ќе го поправите тоа? Благодарам. Може овој? Thot se прашањето беше до представникот. Thot se и ве мир që këtu ndodhet edhe një përfaqësues i një partie që është në pushtet dhe shtron çështjen e mungesës së besimit të rive në partitë politike në përgjithësi dhe për faktin se pas 10 apo 15 vitesh disa prej nesh që jemi këtu të pranishëm mund të amnistohemi, të falemi apo të abolohemi dhe shtron domethënë pyetjen se çfarë masash apo mekanizmash duhet të ndërmarrin partitë politike që këto ura mirëbesimi të ndërtohen ndërmjet partive politike dhe të rive për arsye se kjo ndikon edhe në perspektivën e tyre. Може да одговараме сега, да? Да биде малку и поинтересно, затоа што станува и досадно. Прашањето Срđan, фала ти, во име на сите, е доста интересно и тргнува од констатацијата што е генерална во нашата држава дека сите се исти. И сега ние можеме идеолошки воопштено да се збори колку сме или не сме исти сите, но може да се гледа и на микрониво. Еве од нашата маса овде. Мојот колега од Демократската партија на албанците зборува исто како да не сме 21 век. За етнички заедници во 21 век. Исклучиво за тоа да се зборува? Тоа ли е само проблем? Дали во овој град патат едни или други, или патат сите?
Во државава живеат луѓе, граѓани или живеат етнички заедници? Ако јас имам другар албанец, ние сме помалку другари затоа што сме различна етничка заедница? До кога се овие работи? И до кога ќе зборуваме во 21 век за вакви назадни работи? Тоа е многу назадно. Мојот колега од Демократската унија за интеграција пред малку, ако добар беше преводот, а веројатно за ова беше, не убедува дека па не се сите вработувања партиски, имало и такви што не биле партиски. Еј, и сега треба надеж да биде за нас. Добро е, не е тотално поклопено. Во ред. Во ред, ред. Па Па тоа што сметам треба да кажам, нели? Ова е најкратка црта. Од најмикро ниво, од луѓе седнати на иста маса, представници на различна политичка партија, добивате тотална разлика. Кажував мерки, кажував и за општа политичка состојба. Какви се тие, ме разбирате, тоа е, и затоа е ваква ситуацијата, затоа што долго време се правиме слепи. Долго време вадиме од фиока работи што тотално не се актуелни, тотално не се важни. Ниеден од нас не зависи од тоа која етничка заедница што добива. А дискутабилно е кој колку добива и дали треба на тој начин да добиваме само по нашата етничка заедница. Застарени теми, ова е граѓанско општество и една работа ме радува. Конечно, после 10 години интензивна работа на оваа власт, за жал сега имаме 50% од власта тука, работело секој млад човек да нема став, али да има страв. Сега тоа падна и сега ќе се видат разликите. Не е СДСМ најдобрата политичка партија и не сум ниту јас најдобриот млад представник на политичка партија. Само сме различни. Фала. Окей, та përkthej atë sa mbajtament. Vërejtjen e kish kolegu në lidhje me prezantimin e Xhevitit për atë se në paraqitjen e tij sipas tij ai foli vetëm për një bashkësi etnike dhe sikur në këtë qytet të mos ketë edhe bashkësi tjera etnike. Gjë që sipas tij nuk është në rregull sepse ky konsideron se ne jetojmë në një shoqëri qytetare dhe jo tjetër. Ndërsa vërejtjen me kolegun Blerim Osmanin e kishte për atë se ai ceku në një moment çështjen e punësimit dhe tha se punësimi nuk është edhe aq i partizuar, por është edhe transparent, nëse nuk gabova. Okej. Kështu, desha fillimisht t'i replikoj në lidhje me atë se çfarë më shqetëson mua. Nuk besoj që në një demokraci dikush ka të drejtë që të përzihet në atë se për çfarë shqetësohem unë. Unë i dashur kolegë nga LSDM-ja i përkas një grupi etnik, jam parti e djathtë nëse nuk e din, dhe rrjedhimisht do angazhohem për çështje që i tangojnë pjesës të cilën unë e përfaqësoj. Unë jam në këtë pozicion i nominuar nga të rinj me përkatësi etnike shqiptare dhe rrjedhimisht përfaqësoj ato. Edhe diçka tjetër dua ndërlidhem. Nëse duam të flasim për koncepte qytetare, fillimisht po, ama t'jesh i kujdesshëm për këtë, lutem. Ja sam predstavnik na jedna desničarska partija i normalno je da se zalagam najprvo za Albancite, pošto to se vika i Demokratska partija na Albancite. I dyti jam i nominuar prej të rinjve shqiptar dhe ato përfaqësoj rrjedhimisht do flas për. Како второ, ja sam nominiran i od mladите Albanci i to je najnormalno da zborovam na nivel ime. Dhe e treta, nëse duam të flasim për platforma qytetare, hajde fillimisht i përkujtojmë ngjarjet e 97-s, vërtet i përkas vitit shekullit të kaluar, sepse ajo politik e partisë suaj solli deri te rënimi i flamurit në Tetov dhe Gostivar. I mban me ngjarjet të ndodha në Gostivar me kryetarin e komunës, i cili ishte nga radhët tona të Partisë Demokratike Shqiptare. A kërkuat falje në lidhje me ato? Nëse ju nuk i respektoni ato që më identifikojnë mua, pse unë duhet të shqetësohem për fatin e dikujt tjetër? Ju faleminderit. Dhe
да се вратиме и за настаните во Гостивар 97-та година, кога беше трнато албанското знаме, и во тоа време значи представник, градоначалник на општината беше еден член на ДПА, на нашата партија, и ако јас не ги ако вие не ги почитувате моите етнички символи и обележја, зошто ја треба да се грижам за другите? Kjo ishte në lidhje me atë që theksoj se i përkas shekullit të kaluar kolegu im, mirë po mund të ketë edhe drejt, për shkak se këto përfaqësuesit e partisë shqiptare në pushtet me të vërtet ashtu na kanë pru punën që ne t'i përkasim shekullit të kaluar, të flasim për probleme që me të vërtet janë të shekullit të kaluar. Ne flasim këtu për ujë të pishëm, flasim për ndotje, flasim për transport publik, ju lutem. Kjo është qesharake, seriozisht. Mirë po nuk dua ndalem këtu. Dua t'ja përgjigje izvini ime të na Sërxhan, t'ja përgjigje Sërxhanit, faleminderoj për pyetjen dhe seriozisht edhe unë besoj të njëjtën që e thot ai. Dhe dua të theksoj se ky problem ka një filles prej ku vjen, një gjenezë. Gjeneza është e këto 8 vitet e fundit të pushtetit. Aq shumë ka punuar kundër popullatës, saqë edhe rrjedhimisht nuk mund pritet që popullata të besoj partive politike. Le ta marrim një shembull konkret. Këto kohët e fundit po paraqitet në publike dhe në përmediume ideja e disa miliarda euro investimeve në zonat, po flas për zona shqiptare tash. Dhe unë kur dal nga shtëpia, me që një përfaqësues i partie politike ka thënë se janë investuar 2 miliardë euro, pres ta shoh ndryshimin. Dal jashtë ndryshimi nuk është. Rrjedhimisht gënjehem dhe vërej se gënjen. Andaj kjo është gjeneza nga ku vjen mosbesimi i të rinjve në subjekte politike. Ju faleminderit. Зборуваше и за еден проблем, а тоа е што еден представник на една албанска партија во власта, се подразбира, зборуваше за инвестиции околу 2 милиарди евра во овие делови и он не гледа каде се тие инвестиции и каде се резултатите од овие инвестиции. Помеѓу другото кажа исто така и ова тука стои значи генезата на недовербата. Затоа што лаже. И како можеш да му веруваш на некој кога во очи го гледаш дека те лаже? Фала. Да одговарам за за да направиме дискусија, да видите. Не треба да иде по оваа насока дискусијата, не е. Ма тоа е не знам дека се каже. Да, целта на оваа дискусија не е. Та ти одговорам и јас малце накратко. Me thonë, Bashkimi Demokratik për Integrim është një parti që sinime ka Unionin Evropian dhe NATO-n. Dhe politikat gjithmonë janë të fokusuara në atë drejtim dhe unë me se e shoh edhe pse është pjesë e qeverisjes me VMRO-n, destabilitetin nuk e kemi krijuar ne. Me thonë, gjithmonë mundohemi për gjëra pozitive, me këto ndryshimet e fundit tash edhe me kuadrat e ministrive, e nëzorëm në pase përkrahen dhe me thonë rinia, ku janë krejtësisht njerëz të ri me background të madh, dhe kjo do ishte përgjigja se jemi në demokraci dhe çdo parti ofron programin e vet politik dhe kush e voton atë program, ajo parti udhëheq. Gjikues janë populli. Зборуваше дека стратешките цели и стратешка определба на ДОИ е членувањето во НАТО и Европска Унија и дека иако ДОИ беше дел од власта, сепак дестабилизацијата или политичката криза во земјата не е нејзина вина, а за тоа кој ќе биде во власта, за тоа одлучува народот. Ја искрено мислам дека Срđan не доби одговор на прашањето и мислам дека треба да почека да се вратат од Виена. Може и треба и нас да не викнат па да решиме нешта, ама
Во главном треба да почекаме да видиме како ќе се реши политичката криза, па во иднина може и политичките подмладоци ќе следат течи чекори и ќе очекуваат да бидат како тие, значи во минатото дали помилувани, не биле казнети, ова она, значи тие последици треба да ги очекуваме и во иднина. Значи тоа е можеби единствено како логичен одговор што може да се даде во моментот. Значи ние не можеме да ти кажеме како ќе се реши, значи ќе видиме во иднина што ќе се случи и значи ова сигурно ќе има последици за иднината. Ако нешто се случи, значи сега биде оставено како што е, нема никакви последици, значи во иднина и другите ќе очекуваат да биде исто и за нив. Ама јас после твојот одговор пак не добив конкретен одговор на прашање. Па затоа што нема одговор на ова прашање. Затоа ти реков дека може треба да одиме во Виена. Јас или секој млад човек што е тука, покрај сите нели убави работи кои што ги кршувате, пак има тенденција на секој политичар во Македонија, знам дека тоа ви е работа, но да цело време да вртите околу вашите одговори. Како јас како млад човек или за сите генерации кои што ќе доаѓаат, дека е нарушена довербата во политичарите, кои механизми вие ќе ги преземете за да можам јас да го заокружам бројчето што ќе биде додато до твоето име. Тоа е моето прашање. Значи затоа се презентираат политичките програми, се наведува што се планира во иднина. Довербата значи треба да ја стекнат, затоа одат нели на кампањи политички и се презентираат и кажуваат лаги во кампањите, ги гласаат, после добиваат нели мандати и потоа повторно. Да, точно е, меѓутоа за да ги видиме тие работи во иднина, ќе видиме како ќе биде ова разрешено. Значи политичката криза е во ек. Значи нема одговори сега во моментот на тие прашања. Мислам дека треба секогаш да има одговор. Но тоа не е толку важно за мене, колку што сметам дека е важно за вас, најпревотнатре во политичките партии во Македонија. Добро, да почнеме поред. Едно овде имаше тука преска што да, преското, право. Едно дечко овде, после таму и таму. Две, после на таа страна ќе одиме. Чекај, најм ги пратам дечко тука што е прво. Ju faleminderit për mundësinë që paktën kam mendoj mundem të pyesi përfaqësuesit e partive rinore këtu. Do me thonë pikësparit dhe të kisha dasht ju pyes juve zotni Blerim Osmani nga BDI-ja, prej përgjigjes ju çfarë ja dha të kushtrimit se Kreshnikut se ju i përcillni mesazhet do me thonë tek institucionet përkatëse. Për kësaj unë e marr si përgjigje direkte çfarë pyetjes tash dhe t'ua baj. Ju të rrit nuk mirni në vendimmarrje në partinë politike tuaj, do me thonë se rinia përdoret si forcë politike vetëm për varjen e flamurave në për qytet. Edhe në fakt nuk ka pyetje, po direkt do t'i drejtohem zotni Darjanit se për të jetu bashk si një shoqëri duhet të kemi kushte të njëjta të jetesës edhe kushte të barabarta të jetesës. Ju sugjeroj të shkoni, të vizitoni vendet ku janë shumica shqiptare, ku as nuk kemi infrastrukturë publike, nuk kemi ujë, s'kemi as ajër, shiqir zotit, e tash nuk kemi as teatr e nuk kemi kur gjatë tjetër. Për atë, dhe të mund, une plotësisht pajtohem me ju se ne duhet të kemi një mendim të përbashkët, se nuk duhet të ndahemi midis grupeve etnike, po ajo dhe të ndodhe kur dhe të kemi krejt kushtet e barabarta në këtë shtetë. Faleminderit. Значи, прашањето беше за да ние живееме заедно, најпрво треба да имаме рамноправни и исти услови и ако ние ги посетиме, значи, местата каде што мнозинството жители се албанци, видите колку, значи, каков недостаток на јавна инфраструктура има таму, недостаток на вода, ваздухот во какво ниво е, а да не зборуваме за недостатокот на театрите или други слични нешта. До Блерим Османи прашањето беше
Да, не беше прашање, беше констатација, да. Доблерим нешто за Faleminderit për pyetjen, do me thonë parës njerë ta hekim atë dilemën fushat me flamura, unë mo nuk shof, s'kum pa 3-4 zgjedhjet e fundit, zbon është as rini, as nuk e di, nuk e bon pas një partime se e shof unë. Okej, faleminderit për metaforën, sa i përket asaj se sa ka pesh vendimmarrëse, unë përgjigjen parës ta dhash se unë jam pjesë e forumit rinor në Këshillin Vendor në degën e Tetovës, do me thonë kemi vendimmarrje deri në ato kompetenca sa i përkasin degës, kurse ka organe më të larta të partisë të cilët marrin vendimet e tjera. Faleminderit. Зборува за влијанието на младите во ДУИ, во носење на генералните политики на партијата во врска со младите. Тоа. Кој? Ја се рова. Може да се подетално некој да го преведе неговото прашање и одговор да бидеме јасно. Не. Дали ќе одговорите на Полека. Никој не бега нити од одговор, нити од коментирање коментар. Аха, добро. Имате право да мислите. Јас и минатиот моја изјава сега пред малку не беше дека ние сме за некој или против некој, туку сме за сите. Јас пак кажувам, потенцирам дека нашата партија не е за едни или за други, туку е за граѓаните на оваа држава. Тоа е толку јасно како ден. Другар, твојот проблем во оваа држава е и мој проблем. Ист проблем делиме ние. Немој да очекуваш никој дека ќе се избори ни една политичка партија, ако јас и ти заедно не се бориме за тој проблем. Јас не знам како овој народ толку може за толку време, толку многу да заспие длабоко. Мора да се разбудиме. Кој може да се бори за нашите проблеми? Мене не ми е проблемот, не правам разлика дали тој проблем е во Крушево, во Желино, во Битола или во Речица. За мене се едно, проблем е проблем. Треба да се менуваме ние внатре суштински младите. Ние ако сме задоени со лоши идеи, лоши политики ќе излегуваат од нас. Се надоврзувам и на тебе, Срđan. Ние мора, тука е разликата, тука и довербата се стекнува. Ако јас после една недела го сменам мојот став, никој во мене не може да има доверба. Ако јас сум растел со овој став, од мене може да произлезе таква идеја. Тука е разликата. Проблемите се заеднички. Кој вика дека има едни проблеми на едни или други на други? Кај вас, ќе го искористам како прашање. Јас сум свесен дека во секое време имате различни проблеми, нови хоризонти и луѓе што треба да се справуваат со нив. Кога СДСМ, Социјалдемократскиот сојуз, бил против некоја етничка заедница? Јас за тоа не знам. Дури да имало такво нешто во минатото, кога јас не сум бил роден, дали јас одговарам за тоа? Дали јас треба да сум толку несоодветен да зборувам за нешто такво? Дали јас сум повикан да зборувам за нешто такво? Да го бранам минатото? Или да се борам за подобра иднина? Долго време, многу споменици, многу акции на оваа власт, тоа требаше не натера. Додека ние збориме за минатото, некој да ни ја краде иднината. И сега ние уште млади луѓе во иста просторија зборат за минатото. Еве ќе искористам затоа што веројатно би реплицирале за знамето во Тетово и Гостивар 90-тите години. Мојот став е мој став. Сметам дека во тоа време имате закон за знаме таков, имате луѓе такви, имате такви околности. Не можам нити да бранам, ниту да напаѓам. Јас не сум човек од тоа време. Јас сум човек од ова време, денес.
Ниту јас сум истиот што би бил кога би било тоа време, ниту ова. Јас сум пораснал со овие проблеми. Со власт која манипулира и лаже. Наместо реалноста да биде вистина, медиумската манипулација на сител станува вистина. Другар, зошто се бунам? Зошто сум Социјалдемократски сојуз? Зошто? Кога? А кога имало проблеми со тој министер? Океј. Да не да. Уште малце време ни останува. Во ред. Океј. Видите сега. Во ред. Ќе прекинам Мора да се одговори. Не, Ова е многу едноставно прашање, треба да го одговориме. Зошто би го избегнале? Остануваат уште 10 минути, имаше 1-2-3 кренати раце најмалку. Јас би се повикал во ред. Надвор од темата, стварно не бевме тука да дискутираме. Да, претпоставам дека на ова се однесува така да претходно им криваше рака младиот господин таму, така да ќе му давам збор на него. Од приеска таму. Не, од приеска го пратам. Супер, фала ти многу. Да ви кажам вистина, јас овде немам конечен став. Ова е мојот одговор. Дека тоа не зависи од мене, него како партија уште во програмата не е финална што се однесува до темата на програмата. Значи ќе излага програмата конечна, ќе биде објавена, ќе биде споделена до сите. Se të konë çështjes maturës shtetërore, nuk kam personalisht qëndrim përfundimtar dhe ende nuk është finalizuar programi I partisë lidhje me këtë çështje. Zadi. заменките, меѓутоа тука сме нас, значи сите ние. И се додека го има тој момент ние, вие, тие, никогаш нема да постигнеме момент на еднаквост помеѓу сите етникуми во Македонија. Тоа е првата работа. Тоа сакам да коментирам, втората работа е до представникот од СДСМ. Кажавте дека луѓе кои што ги именуваат ставовите, не може да им се верува, луѓе кои што имаат ставови од некогаш до денес, кај тие луѓе можеме да имаме доверба. Јас апсолутно не се согласувам со таа ваша изјава, од проста причина што сметам дека еден зрел човек може зрелоста да ја покаже само доколку има доблест, да ја признае грешката на сопствениот став и да каже дека добро во ред, јас од сега натаму заземам друг став. Тоа е коментарот, а во однос на прашањето мене ме интересира во однос на младинското учество. Значи сите збориме дека сите партии имаат политички програми. Мене ме интересира колку вие ги вклучувате младите во креирањето на вашите програми, кои што во деловите кои што се однесуваат за млади. Односно, не зборам за само под младокот, туку зборам за младите за кои што е наменета таа програма. Тоа ми е прашање. И на кој начин ги консултирате младите? Кои млади и на кој начин ги консултирате? Фала. Значи, за да креираме некоја младинска политика, значи треба да бидеме запознаени со проблемот на младите. Како да се запознаеме со тие проблеми? Значи, спомнав на локално ниво учествуваме во националните младински совети, локалните, на локално ниво. На разни семинари, дебати учествуваме. Значи, во политичката партија имаме млади луѓе кои што се од различни возрасти и со различни проблеми.
и на секој начин значи наоѓаме начини како да ги сослушаме и како да спроведеме некои политики и цели кои што може да ги имплементираме во програмата и кои што може да ги наметнеме да дојде до нивно реализирање и да бидат ислушани и да бидат спроведени на тој начин што ќе помогнат во решавање на проблемите на младите. Значи го спомнав тоа и претходно. Учеството во локалните, значи децентрализирано. Сите проблеми на државно ниво не се исти на сите млади луѓе, значи може овде во Тетово имаме некои проблеми што младите во Радовиш или во Кратово не ни слушнале за тие проблеми. Не се исти проблемите на сите млади на локално ниво. На некој начин да ги генерирате нивните идеи и проблеми, за да можете вие да креирате програмата на вашата политичка партија, Надрево политичката партија, значи состаноци каде активно работиме, даваме идеи и предлози, од тие идеи и предлози, значи ги издвојуваме тие кои што се, значи да речам реални, кои што можат да бидат остварливи и да бидат на некој начин како проект заведени и остварени во иднина. Тоа е мојот коментар, па сега другите може. Ама pyetjen do e përkthesh? На чвар манира и криони програмет е политикаве партиве тоа е политике për të rit. Dhe në to ai përfshini vetëm antarësinë tuaj, ai përfshini vetëm antarësinë tuaj apo i përfshini edhe domethënë kategoritë e tjera të rive. E kuptova. Kështu, përgjigjja ime do ishte e shkurt për hir të kohës. Është një iniciativë quhet dëgjesa publike e PDSH-s, e cila realizohet tash në prag të zgjedhjeve ose në më saktësisht para përpilimit të programit. Është një iniciativë që e ka ndërmarrë Partia Demokratike Shqiptare, quhet postoji jedna iniciativa prevzemena od DPA, koja se vika? Se vika dëgjesa publike e PDSH-s. Dëgjesa publike e PDSH-s. Po, ashtu quhet, dëgjesa. Znači javното saslušuvanje na DPA. Kjo realizohet tash në prag të përpilimit të programit, me të gjithë strukturat, por edhe qytetarët në të gjitha vendbanimet ku Partia Demokratike Shqiptare ka strukturat e saj. Ova je proces na podgotovanje sosite strukturin e partijata, no iso žiteljte. Pra, në këtë mënyrë ne pretendojmë të kyçim edhe qytetarët, jo vetëm antarët e partisë në procesin e përpilimit të programit tonë. Ju faleminderit. Znači na ovakav način nije sakame da gi vključime ne samo članovite tuku i site građani tuka. Shkurt, mos i përsëriti shpesh. Do me thonë, unë përmenda në fillim se ka kuadër të shtabit qendror, ka departamenti cili merret për këtë kategori, për rini dhe sport. В рамките на изборниот штаб постои департамент кој се залага за, значи, младината и спортот. Dhe ati në atë departament janë të kiqur antarë të forumit rinor një herët. И таму се вклучени и членови на младите. Ku në konsultim me themi ekspert ose persona të tjerë kanë përgatit një draft verzion të platformës. Каде со консултација со експерти тие подготвиле драфт верзија. Pastaj se di se e keni pa edhe në për media ka pas një themi një panel diskutimi ku nga ki sekretariat kanë thirrë përfaqësues të shoqatave, të organizatave, të cilat kanë bëjnë me rinin, të sportistëve e kështu me radhë. Не знам колку сте следили по медиуми, но од страна на овој секретаријат имаше и организирање средби со разни представници на
една средба, значи, повикани биле представници од различни организации, невладини или не знам што се занимаваат со младоста. Dhe këtu na diskutim, do me thonë, kanë marrë ide ose kanë hap debate se si mund të jetë një verzion më i volitshëm për të gjithë rinin pa marrë parasysh gjërat partijake. Во ова дискусија, значи, се зборувале меѓу другото и за тоа што како да се подобри една платформа во врска со ово прашање. Младите во Социјалдемократскиот сојуз се уклучени на сите организациони нивоа на партијата, што значи дека уште во самите комисии како партиски тела учествуваат со своји предлози, се разгледуваат многу решенија од компаративното право од Европа, од сите напредни социјалдемократски партии во Европа, претежно во Европа, но и мора да бидеме цело време во тек со проблемите на младите на терен, затоа во сите поголеми градови, но и во рурални општини во државата се организирани трибини, средби со младите, на кои учествува и лидерот на нашата партија, за да се креира општо мислење кои се главните проблеми со кои се соочуваат младите, а потоа комисиски со помош на стручни лица се врши анализа детална и се понудуваат најдобрите решенија. Kolegu foli për ato për aktivitetet e partisë së tij dhe për faktin se edhe kryetari i partisë së tij Zoran Zaevi është takuar me qytetarët për të biseduar në lidhje me domethënë aktivitetet e partisë për të rinjt. Të gjithë kolegët e mi thanë se kanë krijuar panele, debate për të rinjt që mund t'i shprehin idetë e atyre. Po kur i keni mbajtur këto debate? Pse nuk jemi në ndjeni? Pse s'mundet edhe ne parti tjera vim në ato debate? Kur, do me thona, keni fakte se keni mbajnë ndonjëherë këtë gjë? Jo. Значи тука се зборуваше за организирање на трибуни и дебати, но ние не знаеме, не сме чуеле за ова никогаш. И каде се организирани тие? Поставува прашање колешката. Atëherë sa I përket neve të lëvizjes Besa, ne çdo të riu I japëm të drejtën dhe lirinë e fjalës, të shpreh idetë e tij, të shpreh pakënaqësi, dhe çka mund të bëjmë bashkë me atë që ai shpreh ato pakënaqësi. Ne tash kemi filluar. Што однесува до движењето Беса, ние му давам право на секој млад да се изрази слободно во врска со неговите потреби и интереси. Këtu është se ne jemi ajo që japëm shpresë, ne jemi ato që kemi bërë aktivitete, ne jemi ajo rini që e kemi ngritë zërin, ne jemi ato. Parti tjera kanë fletur gjërsa Forumi Rinor I Lëvizjes Besa është ngritur dhe ka bë aktivitete për çdo gjë që I mungon kësaj rinie. Додека другите партии спиеле, нашата партија Движењето Беса со младите протестирале и биле активни за многу нешта што се работи за младите. Tash do e bëjmë edhe degën nëpër fshatrat e Forumit Rinor, ku çdo njeri që jeton në fshatin e tij do ketë mundësi që t'i shpreh ato pakënaqësi, çka I mungon atij fshati me rrethin dhe gjithçka, do me thonë, Lëvizja Besa është e hapur për çdo tri, për çdo diskutim që mund bëhet. Сега ќе отвориме ограноци низ рурални средини и таму значи можат младите слободно да се изразуваат за нивните потреби. Ще е готово, заврши? Окей. Имаш да додадеш? Ќе мора да... Само накратко. Ама те молам да не е реплика на... Не е реплика. Sa I përket programave, do me thonë, fakte ka në për media ku janë thirrë përfaqësues, edhe unë me sa e di programi politik nuk bëhet me shumë parti, zënjush. Programi politik secili debati dallon pi programit politik, zënjush. Само да завршам. Не разбирам што зборите, ама гледам дека настана конфликт. Гледам дека настана конфликт. Јас имав зборот, ама не знам
Бонтонова е. Значи да продолжувам на македонски дека немаме многу време. Политичката програма се прави од партијата за се пари дуат мсоот бонтоните фолурицу. Да ме thon програми политик е бонж до партии првете. Се е презентон вет програми не вет. Dhe nëse dhe nëse një parti e thirrën një parti tjetër për ta përpiluar një program politik, atëherë bëhet programi i përbashkët politik zonjë. Faleminderit. Само Да, може. Политичка партија прави овде во панелот имаме култура. Само да приведам. Го разбираме сите. Живот, ветам тој рече колегата Блери Басмари рече дека секоја политичка партија прави сама за себе платформа, програма. Тоа е. Продолжи. Сваќа суштината, значи секоја партија секоја партија прави програма за својата, например, тие мислења и планови што ги има партијата ги прави за своја партија и верувам дека не е можно некаде во светот да дебатираат, не да дебатираат, да влагаат две партии да изготвуваат една програма само за една партија. Тоа не го сваќам нормално. Има дебати, а друго е програма. Благодарам. Këto kolegët e BDI-s lere se ti marrin tjerat, po tash edhe kohën duan të na marrin. Nëse, s'ka gjë. Këtu ne jemi në cilësi të përfaqësuesve të forumeve rinore politike dhe mua më kënaq mbarvajtja e këtij evenimenti deri në pothuajse në fund. Në fund dikush po në vend se të fliste për platformën dhe se çka ajo ofron për rinin, u mor me kritika ndaj të tjerëve. Okej, unë i kuptoj të gjitha ata aktivist, le ta quaj, të cilët kanë vullnet që të drejton kritika. Mirë, po për të adresuar dikujt tjetër kritika duhet kesh një zgjidhje më të mirë vetë. Unë nuk dëgjova këtu një ide të tillë, dhe çfarë dua të them për atë inkuadrimin. Mund të flas për subjektin të cilin përfaqësoj. Ne jemi gjithmonë të hapur. Dyert tona janë gjithmonë të hapura. Objektet tona janë gjithmonë të hapura. Tubimet dhe organizimet tona kanë qenë, janë dhe do jenë gjithmonë të hapura për çdo kënd, jeni të mirëseardhur, qoftë me ide, qoftë me pjesëmarrje, qoftë me konkurime në për organet ose në për strukturat e partisë. Ne jemi një parti liberale, një parti demokratike, ne kemi vlera, respektojmë parime dhe nuk jemi një, mos ta përdor fjalën sezonale, jemi shumë serioz si subjekt dhe këtë e dëshmon përvoja jonë mbi 20 vjeçare që jemi në skenën politike. Unë ju, kolege, nuk ju kam inat juve, mos e merrni personale, ju dëshiroj shumë sukses juve, mirë po përpara se ta adresoni kritika, prisja që në fillim të flisni për platformën tuaj, gjë që nuk e bë. Ju këshilloj të gjithve, hajde bashkohuni pas platformës tonë, me që edhe bazën e programit partisë tuaj e keni marrë nga ne, që është marrëveshja e re politike, nëse e ke lexuar. Може простор за превод дека прилично долго беше, не верувам дека ќе се Извинете. Значи тој рече дека е задоволен од организирањето на овој настан и исто така додаде дека ДПА е една либерална, демократска и многу отворена партија и значи до колешката рече дека не само до критиките, туку треба да чуваме и за платформите и што конкретно нуди значи нејзината партија. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen, kaq isha. Веќе го надминавме времето предвидено за оваа дискусија. Знам дека има уште многу прашања што треба да се постават. Може би периодот од 2 часа. Океј. Може би периодот од 2 часа за ваква дискусија и граѓански форум. Да, ќе продолжиме, дефинитивно, само оставите ме да завршам. 2 часа за ваква дискусија и граѓански форум може би се малце, така да ќе го имаме во предвид за наредните трибини кои ќе ги организираме, може би да го продолжиме времето за дискусија. Јас сакам да ве поканам сега во неформален сет, таму има некој мало коктелче,
и во подиректен контакт со представниците од партиите, да прашате што навистина сакате да ги прашате, да продискутирате за темите кои што се отворија. И можеби ќе добиете поискрени, подиректни одговори така во еден неформален муабет отколку вака. Сакам да им се заблагодарам на представниците на подмладоците на политичките партии што одвоја време, не почистија со представување на програмите и активностите што ги вршат, и да ви се заблагодарам на вас за вклучувањето во дискусијата.